Сайн байцгаана уу? Даачийн влог эхэлж байна. Өнөөдөр би Twice-ийн онлайн тоглолтыг үзэх болно. Ингээ бүгдээрээ зүүн дөрөв замын Vante Cafe руу очицгоё. 맛있다. 맛있다. 누가 샀어? 주백이 누구야? 민아, 꺼내놔. 오늘은 헤어지기는 아쉬워서 다시 무대 위로 올라왔습니다. 네, 이게 바로 콘서트의 묘미잖아요. 저희가 진행하고 있는 깜짝 라이브가 더 특별한 이유가 10분기가 재건되지 않습니다. 네, 오직 지금 보고 계시는 원스분들만을 위한 특별한 라이브입니다. 뭐. 마지막 무대를 소개하기 전에 오늘 어땠는지 한 명씩 소감을 말해볼까요? Үйл ажиллагааны уулз дуусны дараах сэтгэл танд ямар байна? Тэр
санаа амарч байна ч гэж. Хоёр найзтай баярлалаа гэж яа. Сэдвинуудтай баярлалаа гэж яа. Ингээ өнөөдрийн тоглолт маш сонирхолтой боллоо. Дууны дундуур ярьсан ярилцлага дээр орчуулгын дутуу эсвэл орчуулгын ямар нэгэн асуудал үүссэн дээр маш жоохон таарамдгүй тэгээд солонгос мэдэхгүй байгаад жоохон муухай санагдлаа. Гэхдээ дуунуудыг сонсоод маш сайхан байлаа. Тэгээ өнөөдрийн блог дуслаа. Баярлалаа.